пас аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ ба мардуми тоҷик имконият фароҳам гардид ки таҳти сиёсати созандаи роҳбарияти олии давлату ҳукумат дар арсаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ ба дастовардҳои бесобиқа ноил гардад. дар чунин раванди созгор ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои миллӣ корҳои ободонию бунёдгарӣ дар пойтахти ватани азизамон шаҳри Душанбе тамоюли бештар ва вусъати тоза гирифтаанд. татбиқи иқдомҳои созанда дар шаҳри Душанбе возеҳ месозад ки тоҷикон аз қадим шаҳрсозу шаҳрнишин буданд ва имрӯз низ эҳёи ин фарҳанги наҷиб дар ташаббусҳои созандаи роҳбарияти мамлакат бар аъло таҷассум мегардад. сохтмони биноҳои истиқоматии баландошиёнае ки дар кӯчаи Карамови ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе воқеъ аст аз силсилаи ҳамин ташаббусҳо маҳсуб меёбанд. тибқи нақшаи сохтмон биноҳо бо ҷойгиркунии маркази савдову хизматрасонӣ дар ошиёнаҳои аввал ва таваққуфгоҳи нақлиётӣ дар таҳхонаи онҳо тарҳрезӣ шудаанд, тавре ки мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сипарком ки пудрачии сохтмон маҳсуб мешавад иттилоъ доданд дар сохтмони иншоот технологияи муосир истифода бурда шуда ҳамаи сохтмончиён мутахассисони маҳаллӣ мебошанд. дар сохтмон коргарони маҳаллӣ ҷалб шуданд. محصولات هم باشد، محصولات وطنی. انشاءاتی که می‌بینید از 12 آشیانه عبارت میباشد که تخانه آن توقفگاه میباشد و بیناهای یکم و دومش مرکز سودا و خدمت رسانی از 3 تا 12 آشیانه باشد. خب آشیانه های استقامتی میباشد. کوشش میکنیم که در وقت ساعت مقرر شده انشاءات رو به استفاده سپاریم. آبادانی روز تا روز بیشتر شده است. در شهرمون در جواب به غمخوری‌های سرور دولتمون همه دانش و ملکه خود را استفاده برده در رشد کشورمون سهم خود را می‌گذاریم. متخصصان جوان از آن اظهار خوشنودی می‌نمایند که در وطن خود صاحب جای کارند و تمام امکانیت‌ها برای فعالیت با ثمر آنها فراهم آورده شده است. کورس چهارم می‌خوانم، از روی اختصاص هم در این کار کرده هستم. مشکلانه می‌کنیم که با مهاجرت نرفته همینجا کار افته، سری وقت کار می‌کنیم، معاشم تامین می‌شود. هر یک جوان با تجربه کافی گیرد برای کار، برای پیشرفت دولت همه کار کند. ما جوانان کوشش می‌کنیم در آبادی وطن عزیز خودمون سهم خود را گذاریم. کارگران ما در یک ماه پورا وقتی که کار میکنند در 15 روزگی کاریشون با اونها پیش پرداخت داده میشد و در آخر ماه باشد از روی حجم کاریشون پورا مبلغشون پرداخت کرده میشود. این مساعدت میکند که کارگران با مهاجرت نروند، در وطن خود کار و فعالیت کنند، معاش خوب میگیرند، سر وقت خب میتوانند که در وطن خود کار و فعالیت کرده زندگی خود را پیش برند. биноҳои мазкур 24 соат бо дастгоҳҳои аксу садобардорӣ назорат гардида бо интернети доимӣ пайваст мебошад. ошиёнаи якуми бино ба пуррагӣ барои фурӯши молу маҳсулоти ниёзи мардум ҷудо гардидааст ва дар таҳхонаи он таваққуфгоҳи зеризаминӣ ташкил карда шудааст. албатта барои ҳар як шаҳрванди худогоҳ ҷараёни босаботи корҳои ободонӣ дар шаҳри Душанбе боиси хушнудӣ ва шукргузорӣ бепоён аст. сохтмони биноҳои иншооти таъиноти гуногун аз як тараф шаҳри Душанберо ҳамчун симои давлату миллати тоҷик зебову замонавӣ мегиранд, аз ҷониби дигар барои зиндагии шоиста ва сифаттан нав имконият ба вуҷуд меоранд. аз нуқтаи назари иқтисодӣ бошад ҳамоно дар марҳилаи сохтмони чунин иншоот ва пас аз анҷоми он дар корҳои идоравӣ шаҳрвандон бо ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд ва ин омил ба фароҳам гардидани зиндагии арзанда заминаи боэътимод мегузорад, чунки ҳадафи меҳварии иқдомҳои ободониро фароҳам овардани зиндагии шоистаи мардум ташкил медиҳад. месазад ки бо ақлу андешаи хушбин ба иқдомҳои неки роҳбарияти мамлакат дар атрофи давлату ҳукумати худ муттаҳид шавем ва нагузорем ки манфиатҳои милливу давлатӣ аз ҷониби афроди худкомаву ҷаҳолатпеша поймол шаванд. ин тадбир мояи ифтихормандиву саодати рӯзгори ободу осода хоҳад шуд.